Bible ABC for sweet kids. A for angel, B for Bible, C for cross, D for disciple, E for Adam, F for fisherman, G for Gabriel, H for Holy Spirit, I for Isaac, J for Jesus, K for kingdom, L for London, M for Mary, N for Noax, O for offering, P for praise, Q for Queen Esther, R for rainbow, S for Sabbath, T for temple, U for ooze, V for victory, W for worship, X for Xmas, Y for York Bears, Z for Zacchaeus. लिटिल किड्स के लिए बाइबल वोकैबुलरी इसे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करें ताकि लिटिल किड्स को बाइबल वोकैबुलरी प्रोवाइड हो। थैंक यू।